Me say kasabre ka wodi consultation ni bi. Nyame juma when ya shekra your consultation fee. Yeah. Me say nyame juma emude onyame na juma wo brewa wo enso da bi ye bedi. Me say mude. Me say when ya shekra your consultation fee. Yeah. Nyamisha oseda da wonya ebre agi edwoti nsema ye de besom ewo ye fidie kasie yi eso na sese dia me no ka se kam akoye sese o man ni mo ye den obi asori a wo pa bibi a ebema nanya eye sika wo pa bibi obetimi aye no otimi nu so otimi hunu se aha wono so so wo de ba na se bi wono so nsa atimi akọ eye nano na ye adwuma na nka kanentete no ya maame nom ya papa nom no ana ye nuanom no wo mummu ne se eye adwuma bia no se die kame akwakoye se no na akoye the easiest way wo man Ghana ma na ye bibi man yimu the easiest job easiest work edema eye emabunu no ana se wo bibia se wo betimi awura mu na ono so etimi anya eye ne ho se de wo pe abra ene se obekunipo se wonkunipo ndi depend ba bi adu ti bewura but ye sha eno ne the easiest way so wo adwen se bi o IQ no wo soro pa bi abe wo 7 na na se yidi atimu se sa de ende ne che se wo benya sika kora bu so abranya de se wakunipa bi ana se wakwakosi wo pimfo bi ana wakwakoku aboa bi ana wakoye sacrifice ni ana eno ne den me no wo ka se ye maame wono no wakom na sabre wefri akom ade aba kristosum mu chese ni din ade Reverend Patricia mama Pat mene wo na ka ne ho asem yi ne wodi nsem bia betudwo wochim say church business is the easiest way to make money in Ghana. It's a consultation fee nkwano eno nkwa ya ademu emergency fee eno so kra mpo ademu na ansa na wodi sa ensem we eba ababeto abonten no na ya nkasa ya papa ni jata 1 Reverend Kwaku entry bofo Reverend Obofo baba abonten aba beka ensem bi ejemu ese sese ne die sofo a wo mo preach no wo mo pa na den make sika pa enka no nka be hu asofo eka say me de misika me wono enya asori babi na den ma misika ananse me dwumadi a me de na enya asori babi na so masen asori sika de de boa asori adwuma de asori sika eboa nyanka de boa wisia de yese nanso so enei enya sana etie asori sika no na wa wo hwe nsori a ebueye ye hwe Pentecost ye hwe ye Presby ye hwe ye Anglican ye hwe ye Roman Catholic ne de keka ho ensori ya tititi bebre chese ni nyina mu no so no wo mo headquarters aye hunu se aha na ye kesiem na ha no ye nketua inti district na wo mo chese wo mo so no wo mo ye assemblyman wo mo so de den wo ho no inti na ne enketua no ebo afode a kese wo percentage ewo mansa na ketua no so yusu bi de aye wo mo adwumenti se asori na kwakoye business enti sofo bi obeka se wono de enye ne nsori masika na ode ye ni bibie no na chese entro ensemi Reverend Obofo de beto abonten no anche ene se mama Pat enso so aba besi eso na chese ne enuoma mienu na ono so de aba bepem so wo ma ye hunu se ensem a ye papa ni jata ebebe kan ye no no kuretrodo because enne kwa hu sofo wa hwe sofo no wo TV so watie no wo radio so wo se brabe hume wo be humi a we nye sikatua bia wo be humi anya yi bia de branya me be nam so na wajo branya me be nam so na nneoma adane de ama watie wa ma direction wa kwa kopiemu asore dem ho no wo kopiemu wo ho no mu ani aka kire se ansa na wo be hu sofo no
Ai, ene na kire se. E wo so utua 2 million. E wo so utua 5 million. E wo so utua 300 cedis. Na kire se wo de akwa hunu eye sofo no. Enti se yemfa ne se wo ye wohie ni, wo ye mubroni. Wakwa asore honom eye Wednesday ana wakwa ne Friday, wakwa ne Thursday. Wakwa bomu ani empa ye kaba wakaba bi fine. Ena chese wo de wo peslate de aka ho na chese ene chese abo ano e de ama wo ko ya yese ubehu sofo de a ene na chese watua 200 ansa won so nim se nya de sika wo bi na chese ko na wo so wo ko ye de wo ko boa wo ho enti no wo ba no woni mo se wo be hu sofo no nkwan de a e de ne o mapa bi e ye den e bre wa na se ne o ma bi e ba dane e de ama wo be ko sofo ani ye empre mienu entoso premiums wo be ko bi wo hokro wo be ko no be 4 times 5 times and sana solution no aba sa sika ni nyina no wo mbo ano ade no mo de ye e ko wo mo botom ti mama party kire mo pa de am se o mayi mo ye de ne o menko ye a wo be hunu na ne sika ye egu nkrofo e de mo ebinu mo wie bi ebinu mo kire wo mo ene wo pese won so no se bi wo do wo ho na ene o matimi koye de ma na na wo nko so nko bokro no nko twituom emfansi wo bi so ne akase ya na wakwa bokro no de a ene enyamedwuma na because ono krampo obam no watimi hu se ye guy pa ai odo no wakomu no na guy e de ma no by he obanyamedwuma mu no ajai gam because enwoma bi a wonya na wo asore dem won ma obi etimi ba wo se wanya dance we de me de ba nyame aye se de ama me ntina ne nyame na nam so ene ma me mpai boyi watie de ama me so bi na nipe obo mpaye na bra na wo ye babu no wa boss ade no mpaye je se sa dan na ye ni mu ayeda ene obepiem wo asore dem ho no ene chese nyame di sane nto hu ni se ye sofo no ena aboa na ma na nya sa mpaye na no mu aye nti ene na chese se ye sika no aye ne se doso no de akoma sofo yi se ye din ade na obedi nto hu ni se nyamedwuma no de se so hu so obi ko nyamedwuma mu a business ena wo kwa akoye se na aka me akwa akoye se enwosra no anasa adom no nyame de ama wo mo de ama omo omo wo ne de wo mo de ye ba wo mo asebio ekom na ntino omo de ye eye adwuma no so ye den wo ho no ntino say ye wo show biz na say show and business nti we no minim say be ye god best there na say na god and business ye nyame eye de adwuma on say online na ye ma me chire mu a eno na nya scam se obi nyamedwuma na wo di consultation na wo yese no eno no scam obi anyeden enimu ewo eho na ne odinsem no tudwa no ebinum so akere wo madwen e da found na yenkonkonkotie ma me nensem keto bi a wo kan ye no emra me say kasabre ka wo di consultation ni bi nyamedwuma when ya shekra your consultation fee yeah me say nyamedwuma emude onyame na dwuma wo brewa mo enso da bi ye bedi me say mude me say when ya shekra your consultation fee yeah abua me catch us di che e ma wa so ni mu me na me catch you say di che ma wa so le enu ene wo ni pa yo mu kuma so le ho ewurade eti mu tsena se na mu calculate na mo say na branches me say me maloma ba wo ye chibi fo kwase am pedi sofo wo ni chance ro so ba ma me twam wo ya boa kromfo sofo aboa wo di $500 also Bempah you take $500 from counseling wo ma me chawate eno pokua ni chance ni aboa also Bempah won ko na odidi e yo kwasiampani a wonto asase kwasiampani a wonto prot ojejenchie a wonsi asole dan wonpo you need money I will be say bompaya manwa you take $500 for the covenant seed na kuno o ma me check covenant seed o papa true covenant seed o so Bempah when you see shie ate kwasia de no ni bra de sa wo $500 and me mani mirio also Bempah wo $500 na wo je no me mani mere me di alata fudja me di alata fudja sope yes kwasia wa wonti skansia sorry dai man nyame wo kra wo di $500 wa wo spend this count ensia sorry dai man nyame wo di $500
Owusu Bempah. And it's a me, my commercial fee and my counseling fee. Also, when you also you are trying to do anything, but and then and that I suppose my mama will say, when you bring heavy way, when you bring solid, when you bring mama parts, I'm going Maloma, but when you see focus, young penny software, only chance those about me, we got crowd force for a boy. What you had $500. Also, Bempah, you take $500 from counseling. Oh, mommy, chawati. And no pokuani. Yo, na order for any mama part and someone would di ego upon so and I'm cotie and I am not just with Shema consultation fee no kwampono. The munti say no, they are sorry no. A sorry na and drain, unia drain, and ya dear say. One kasa no betimi enti na nso ne bebre aguo no aha na chese wo ka ne sa no wo ka de akwa se wo sofo ntimi enti asore no ntimi nton ma conform ane nye na chese wo enya sa adwen no entimi amfa anye business no na ho line no ha enti na adwen no wo mo adwen no wo mo netimi ekipi enti na so se asore ne ye kwa se ema ye nya ye hu enhyiemu se de bible ne kan ye nti na ye kọ ana sesese ne ye kọ se de be ya sofo no wo mo benya sika because wo mama ye hu se eye business na wo mo eye dia ene na ye kọ se ye kwa taade e wo honom ana se ye kọ because of say ye wo eye papa ne mugidie ana ye wo nyame mugidie ye wo ni mu ahotoso se yenye wura eye ne na asenko ade ye benya bibipa ntina sesese no ukoye o Kristo ni na wotu onan e de ase asori da bi mu a na wadwen ho ahunu se nipa ya me ko ne hoyi oye obi a woka eye this business club ne ho anase oye obi a wo no no de odwene akra wo de beko eye osoro ahemwa no eye den animal because ye nua bi busa ye say people still attend this woman's church nsimbusa wode to se nti nkrofo gusu koma me we ya yede asore bible ne nso se moma ni nyina momu nyini na twabre ne so a ono abeyi ni de edi afrimu na enkosi daben na ye betwe metwabre na yedwen edro na chese wo mo be famu afrimu ewo eye kwantempon no eso no na dooso wo mo be yira wo mo be hwe ase wo mo egidie ebetoba ha na dooso na nso ni nyina mu ye nkan hunu se enye nipa ena ye de ye kọ akwakoso even se osofo panyin no mpo ewa adwene ni tirimupo bi se business ena wo ya den ya wukopie mu asori dem hono ma obebie bible mu obema quotation bi okan a wonso so wo akonya ne se wo bible no wonso so bebie mu bi na wonso so wakan wanya ntiase ebi de afrim na timi aboa wo ama watimi atoto wanamo de akoye anya sa de a ene yira ena ye beyira na baha nso so ena ye beto adofo woni wo mo ya adwen ewo wo mo submission a wo mo de aba asofo mienu ama ye hunu se sabre yi de nyamedwuma no adwuma asebio ye de pesika na emom nya adwuma se ye de etwe akran wadwen kire no ene sen fabra ebebesom ye midin a ene akua sikapa makram